Dolrok, nora wasale ma porikna. Speed equal to distance by time abo tamo. Hake dolrok, sing speed no hangangke s by, distance no hangangke d by, time no hangangke t by. Represent khlaikanke sing omno seimano om haiklaye. Speed equal to distance by time no. Or speed equal to distance by time. Obani kaisa physics ni formula tongo. O formula bai sing omno sawiman nai salni pohor sine prithibiwa phai sokpainani busuk time nang eba busuk jora nang. Haike dolrok sing kani maninyo sawimanani nangnai. Prithibi bai sal salmani busuk sallai. Tei light ni speed busuk Haike dolrok tabu shilayanu salni pohor prithibiwa phai sokpainani busuk time nang. Science ni research by sawiman jago speed of light constant tamo abanorong sawiman no tamo hingke norok stable porijak mang. A constant ka 3 lakh kimis per second. Dolrok singje nui tongmani satung eba pohor abo 1 second banyo 3 lakh kilometer sogimano. Haike dolrok sing tabo shilayanu salbai prithibini distance eba salmani busuk. Dolrok sini prithibi eba ar bo natural electric system by khe salno guriui tongo. Haike dolrok sing sawimano prithibi guri mani bini kokhopoto khaksa digi hingke salbai belai ke ganao ta khaksa digi hingke salbai belai ke salu. Abon bagai salbai prithibi ni distance 147 million kimi ni siming 152 million kimi okuni kesaro ungu. Omno kaisa sal hone romdi tai omong kha prithibi ni kokhopor omong kha kaisa prithibi jefro salbai ganao eba afroke tungflamani somoy ungo afro hungangke sini prithibi bai sal bini sallai mani 147 million kimi ungo te haike bo golo guriwi thanginai olo yang salbai hasal ungi payu afroke kasangmani ungo afroke 152 million kimi ungo. Dolrok aboni bagai salbai prithibi ni average distance abo 150 million kimi hini romjago. Abo ongkha 150,000,000 kimi. Dolrok sinoro magical formula tongo. Tesung sawi mankha speed of light abo ongkha 3 lakh kimis per second. Tei dolrok sing salbai prithibini distance bo sawi mankha abo ongkha 150 million kimi. Haike sing oborong use khlai time bo signai abno sing tiklai manu. Haike dolrok nor o problem no solution khanya musung kangke 10 second samai rinai 10 second bisingo nor khatanawi asuk lai di. Khaklayo nor jotona khatanawi asuk lai bai khna hanai. Solution lama sikang pile sung songkharokno borongni jago box sawi rinai. Haike yang debrani sakani songka bai yagrani tolani songka absent sungi thangnai. Haike omorok tolabai saka oborok bakungai thangnai tolao hingke 1 sakao hingke 500 second. Haike dolrok sing tabo obo second no minute porinoto khlainai. Haike sing obo minute porinoto khlaikengke bini answer ngai 8.33 minute. Jeng sawi mankha salni pohor prithibi phai sokpainani 8 minute nango. Haike dolrok sing tabo sawi mankha salni pohor sini prithibi phai sokpainani busuk time nang. Te obtam ke engkha aba bebang norok ana a video ni bisingte nai sawi manbai kha. Te dolrok norok ni bukhawa eba norok ni maino kuno question tong hangke question khaimanu. Aba ni bagai norok ni mai ni question no ana video ni tolawo comment khai sadi. Belai hambai dolrok na ana video nai mani bagai. Te dolrok nung tabu ba answer no subscribe khaya ko hangke please subscribe khai di tam hangke amahani ang norok te interesting video upload khai funuk nai. Te dolrok ano channel belai ke katal ko te abani bagai norong support belai ke nango. Hambai dolrok no ano video pai thak jurna chon bagai.